Prva naša akcija je bila tu, smo se napravili u eko akciju prije 15 godina. Onda niko se nije uključivao, nego smo sami, to bili udruga Komen, Dolin, što smo uspjeli. Čak smo sami financirali, svaki ronioc je platio nešto, svaki član je platio nešto. I onda smo polako uključili lokalnu zajednicu, turističku zajednicu, lučku upravu. I sad zadnjih 4 akcije imamo sa lagunom. A smeće je toliko u moru jer ljudi su neodgovorni, odvoz se plaća, svima je blizu kuća, blizu mora, lakše baci u more nego platiti, što je žalosno. Što se tiče ribara, znači oni spuštaju mreže, kaliva mreže, imaju koće, imaju to, znači prvo se par mreža, velike štete radu ribarima, riblji fond, plastika, željezo nije pogodno, znači to su otrovi u moru, to nema algi, to jako loše utječe na cjelokupno, na ribu, na čistoću, na sve. Normalno da svaka eko akcija ima obrazovanje mlađih naraštaja i nama je u cilju ko klub da učlanimo sve udruge na Rabu u eko akcije, tipa i škole i vrtić, dok su mali da počnu razumjeti da se u more ne baca smeće, niti da se smeće odvaja vani, da postaju komunalna poduzeća koja odvoze se vani. Svaka eko akcija dobra za svih, em za nas, em za starije, za djecu, svih. Ulažemo i muž i ja jako puno truda. Od rođenja je Lovro naučen da prirodu treba čuvati, poštivati, da je dio prirode ne njen vlasnik. S obzirom da je moja struka biologija, onda je stvarno Lovro od rođenja usmjeren u tom nekakvom pravcu da sve ovo oko nas treba čuvati. Ja sam već 2 puta sudjelovao na ovakvoj akciji i svaki put mi je bilo jako lijepo i ronio sam, našao sam malo smeća i bilo je super. Pa mlađe generacije sve su svjesnije toga da sve ovo treba čuvati i zapravo kod mladih se danas vidi da oni jako malo onečišćuju prirodu, znači oni sve više čuvaju. Nema više toliko smeća i njegova generacija više nikad neće baciti nešto u prirodu. Znači sigurno je to. Rezultati su vrhunski. Svaki put imamo ne znam koliko tona smeća. Mislim, to je žalosno, što je to svaki put tako, ali jednu ruku je dobro da se bar očistimo to sve. I danas smo našli sigurno 2-3 tone smeća. Što se tiče smeća, ja mislim da je ove godine malo manje nego prošle, bo smo prošle godine jako dosta puno toga izvadili i bazirali smo se više po Plitjaku. Sad smo bazirali malo dublje, ali godinama sve manje i manje. Od eko akcije profitiramo svi, mislim, pogotovo što svi ljudi, svi, od riba do ljudi, do kupanja, do mora, do čistoće, do svega. Sve se to vadi van, znači nema tu da svi profitiramo od toga. Podržimo rapskog ribara, jedimo ribu svoga kraja. To je udruga Komin održala edukativnu kampanju ispred osnovne škole. Znači predajemo o ribi, kako se lovi riba, koje vrste ribe imamo, čišćenju ribu, spremanje ribe i tako. Djece ima puno, već smo do sad imali, evo nema koliko smo tu, sat i nešto, sat i pol, preko 60 djece je bilo, a još dolaze. Baš prošli put smo imali jednu curicu koja nikad nije jela riba, da ne voli ribu. Njoj smo isfiletirali jednog oslića, mola po domaću i 3 puta je došla pita repet. Čak i njezini roditelji su zvali i zahvalili se da doma ne jede ribu. Znači, djeca pamte, djeca uče, djeca volu provat. Sa djecom je lakše puno i objasniti neku vrstu, slušaju pozorno nego da idemo sa odraslima. Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.